Түмүктүү күнүнен күндү иелербит преображение марафон кыттылактара. Түмүктүр күммүт үйнен келді. 10 күн устата ыйпыт жарыктарбытыгар, көктақтык кыттыбыккытыгар, тебистенге мастер-классы тыспыккытыгар ис сүрақпытыттен мақтанабыт. Бу марафонмутыгар уопсая хүббе үс кере ие кыттыны ылан күннербит олус сәркектик, тухалақтык астылар. Бихи тәрәхеметтен туғара саңаны, керақсабілләғі, керені, игеніміккет, білбеккет болу ден әренебет. Жарықтарбыт иннекітен тухалы тұрдыннар ден тұрамыд, кыттыбыккыт иhin сертификаттары туттарарбытын көмірден. Рахлеева Татьяна Ивановнаға. Огонерова Евдокия Ионовнаға. Пенигина Ирина Ивановнаға. Христофорова Ванда Владимировнаға. Николаева Елена Афанасьевнаға. Сатаркина Елена Алексеевнаға. Доргуева Майя Еремеевнаға. Петрова Алена Егоровнаға. Токусарова Изабелла Михайловнаға. Долбаева Саргылана Иннокентьевнаға. Федорова Нюргуяна Нюргустановнаға. Матаннанова Любовь Егоровнаға. Захарова Анна Прокопьевнаға. Никифорова Лена Иннокентьевнаға. Пахомова Елена Поликарповнаға. Христофорова Анастасия Ивановнаға. Тосина Канаева Любовь Ильиничнаға. Винокурова Наталья Яковлевнаға. Сивцева Вероника Андреевнаға. Саввина Ирина Владимировнаға. Васильева Мария Иннокентьевнаға. Габышева Туяра Николаевнаға. Кононова Татьяна Коммунаровнаға. Барабанская Евдокия Семеновнаға. Бастабыллах төрөппүттерби, күндү иелерби, преображение марафон кыттылахтара. Эгини бу биһиги 2 неделе устата преображение марафонугар кыттыны ылбыккытыгар өссүтөгүр эрер сапонный састырын сителик оолору чөлүгөр төһөрер кийин коллективин атыттан истин макталбытын тердеби. Бу 2 неделе устата эги биһиги жарыктарбытыгар жарыктанан элбэги билбиккит, көрбүккүт, үремиккит болу ден эренебет. Онна эһиги бэйгит бу жарыктары олоккутугар туханыккыт ден эме эренебет. Биһиги марафонмутугар ис сүрөктөртөн кыттыбыт, убастабыллах социальный партнердарбытыгар эрер социальный кийин коллективин атыттан мактал суруктарбытын туттарыкпытын багарабыт. Онон бу мактал суруктарбытын туттарарбытын көңүллән. Мактал сурук туттарылдар таатта улугун нехиленне онна үле социальный комиссиялен салыттатын салаячтыгар Михаил Петрович Тарасовка. Таатта улуугар пенсионный фонд салаячтыгар Аэлита Гелеевна Постниковага. Мен бизнесем республиканский кин таатта улуугар салалта салаячтыгар Марьяна Романовна Масоркинага. Таатта улуугар нехиленне жарыктах болуутун киннен салаячтыгар Нария Гавриловна Дарбасовага. Кере эйге клуб салаячтыгар блогер Елена Петровна Капыринага. Мерикей косметическая компания атытын директоргар Туяра Романовна Охлопковага.
Сбербанк саха сиренага отделениятын 211 номердах салатын салаячтыгар Надежда Егоровна Багардыновага. Алмаз Эргенбан ытык көлләги эби офихин салаячтыгар Майя Борисовна Аргуновага. Россельхозбан ытык көлләги эби офихин салаячтыгар Елена Николаевна Кулаковскаяга. Алмаз кредит сервис ытык көлләги кооперативный союзын салаячтыгар Анна Петровна Муккисаровага. Судосберегательный союз ытык көлләги кооперативный союзын салаячтыгар Алевтина Малентьевна Шаринага. Мақтал сұрықпытын тұттарабыт, жекергені онна әдір үтчіті өйір социально-психологический кин коллективігар. Ионова атын сүгер әдір онна әлбәк оғылақ иелер осколаларын коллективігар. Мастер-кластыры оңырын көрдір бүт Мария Серафимовна Поповаға. Екатерина Евгеньевна Петроваға. Саргылана Георгиевна Фроловаға. Түйілге кафе поваргар Пенигина Ирина Ивановнаға. Каролайн клининговая компания Кахайкатыгар Татьяна Ивановна Рахлееваға. Керге мини ателье Кахайкатыгар Елена Афанасьевна Николаеваға. Мақтал сұрук тұттарылар Саха сирин политический ссылкатын Чөркөқтағы мемориальный музейін заведущийгар Саха республикатын народын қайыстыватын үтөләк үләхетігер. СССР үтөләк донарыгар Саха республикатын гражданский килбен біле қахайынгар Саха сиригер үтчет политикатын потреб кооперация культура туйгунугар татты улуғын Жүлей онна татты нәхилектерін бочоттақ олықтағыр Николай Ефимович Поповка.